Prva stvar koju trebam napraviti prije nego krenem je staviti tajmer. A šta mislite zašto? Zato jer mi je to snaga ili slabost. Tako je. I onda kad sebe upoznaš, onda naučiš i kako upravljati dijelovima naravi koje mogu otići u krivi, pa evo, Bogu hvala na tajmeru. Evo, to je to. Sad ćemo staviti. Znači, nismo savršeni, niti radimo stvari zato smo savršeni, radimo s onim što imamo. Bog to upotrijebi, a kad sebe upoznamo, onda znamo gdje treba stvari popraviti. Druga stvar koja me zanima je, evo da dignu ruke svi koji se osjećaju mladi. To je to. Ovo tu je skup mladih, jel tako? I mi se osjećamo mladi. Tako da evo, bit ću vam iskrena, ja sam imala jedan koncept predavanja, što dalje vrijeme ide, sve manje imam prezentacije i dobro da je nemam jer sam zapravo kad sam vidjela ovu družinu i koliko je mladih, malo ću promijeniti narativ i obraćat ću se dosta mladima. Ako je vama koji se osjećate mladi, a malo ste u drugoj fazi, to ok. I onda sam razmišljala što bih ja poručila mlađoj sebi, a vezano za ovu temu. Inače sam znači edukatorica, konzultantica, neke stvari radim i od nekih talenata živim. Imam neke talente za koje živim, odnosno vrijednosti, kako bi rekao moj muž, zaradiš lovu, onda uložiš u slikovnice i onda nema love. Znači, postoje neke stvari koje su mi toliko na srcu da onda jednostavno, evo, zahvalna sam da mi Bog daje talente kroz koje mogu stvoriti vrijednost da bi onda neke stvari podržala koje su mi na srcu. A ima neke stvari isto koje me čine živom. Volim pjevati, skladati, glazba i umjetnost je važan dio mog života. Zašto govorim o te 3 kategorije? Zato jer smatram da kad gledamo o ovoj temi, da bi trebali malo to uzeti u obzir, jer kad se priča o profesionalnoj orijentaciji, to što treba izabrati u životu, onda nekako se to gleda kao tema šta ćeš raditi i gdje ćeš zaraditi. A mi kao kršćani na pogled poziva i talenata imamo puno dublju jednu poruku. Taj poziv je puno dublji i evo ova neka moja malo podjela, ovo tu je malo neki moj modelčić koji sam ja sebi stvorila da bi mogla si pojasniti, aha, u redu je da uzmem gitaru, da stvaram glazbu jer se to kroz to povezujem s Bogom i da je to Bogu jako drago i milo i čak neke pjesme su i dobre, evo kažu ljudi da su dobre, pa evo i neke koristi. Tako da evo kad gledate u kontekstu talenata, probajte gledati kroz to da smo dobili razne darove, da imamo tvorca, znači Bog stvoritelj stvorio me na svoju sliku, jedinstven sam i zapravo cijela moja potraga je potraga za tim tko sam ja, rekla bi dodatno čiji sam, nama je to jako važno, tko sam, čiji sam, zašto živim i kamo idem. To su temeljna pitanja koje mislim da se čovjek pita, pa rekla bi u svakoj dobi bez obzira jesi mlad ili malo stariji, mladi i ostali. Jel? Ok, ispričala bi vam jednu kratku priču o jednoj djevojčici koja kad je bila mala je voljela smišljavati crtiće u svojoj glavi. Jel imamo tu nekih ovih kreativnih, da ste imali neke priče pa ste radili scenarije i tako dalje. Jel imam nekakvih takvih? Ima. Evo, bok. Onda je ta djevojčica zapravo imala tu jednu kreativnost, pa je počela osmišljavati predstave, pa je napravila predstavu s 9 godina, pa 17 godina, pa su svi pričali toj djevojčici, kak si ti talentirana. Jedno dijete i mladi čovjek s tom informacijom ne može puno. Lijepo je čuti da si talentiran, ali ti kad si mali ti jednostavno živiš svoj talent. I onda počinjemo dobivati razne poruke. Šta će ti to u životu? Jednom ti shvatiš, aha, to tko jesam, pa to valjda ne vrijedi. Pa spakiraš zakopani talent 1, zakopani talent 2, krenemo u školski sustav, 16 godina školovanja i pamćenja, jel? koje vidimo sad i neke druge aspekte, ali zapravo tu se dogodi da onda pritom naučimo svašta o Pitagori, člankonoscima, a zapravo tko smo, kad pitate ljude na intervju, nisu baš sigurni.
I to je zapravo jedno pitanje, želim vas potaknuti da o tim stvarima razmišljate. Ova djevojčica o kojoj sam vam pričala, to sam ja. Saznala sam u 30. godini da bi bila jako talentirana za režiju. Ja velim, thanks. Prvi put sam uopće saznala, aha, to je režija. Kak da ja znam kao mladi čovjek da mogu ići putem režije ako uopće ne razumijem što je moj talent, ako ga ne znam artikulirati i ako ne znam što sve mogu s tim talentom raditi u životu. Ali eto, Bog se poslužio sa mnom pod moje najveće muke koja je krenula u srednjoj školi, znači ja sam prolazila sa 5.0, bila sam uzorna, malo ovak buntovna, ali uzorna. I onda sam došla u MIOC, Miočanka. Iskreno, ja djeci ne dam instrukcije iz matematike. Meni se s tim sjećanjem nekaj dogodilo doslovce sa završetom školskog sustava, ne znam skoro ni razlomke. Znači, došla sam u MIOC, zašto? Zato jer mi je škola blizu kuće. I imaš 5.0, pa logično, ideš u MIOC. Kako da mladi ljudi donose odluke o svom izboru, ako uopće ne znaju na koji način čini taj izbor? Je li blizina kuće razlog da ja odredim svoju profesiju gdje ćete u prosjeku 8, nažalost sad i 10, neki 12 sati provoditi negdje gdje onda ljudi mrtvi jer zapravo su završili nešto što nisu htjeli, u području gdje nisu htjeli, dođete onda slomljeni doma svoje djeci, nemate kaj zadati. Jer zapravo tamo gdje ste sebe trebali darivati, niste. Sad, dolazim na ekonomiju. Htjela sam psihologiju. Ali je mama imala plan da me zaposli u Rajfici. Sad, šta je ovdje važno? Mama je htjela dobro. Mama nije znala. Mama jednako tako nije znala cijelu ovu temu talenata, profesionalne orijentacije, karijernog razvoja, koja bi trebala biti dostupna svakom učeniku, ali ne na način da vama neko dođe, znaš ti si dobar u tome, odi tamo. Nego da mladi djecu integriramo u taj proces. Da ti znaš ko si i zašto donosiš odluku. U trenutku ja nisam imala jasnoću svog identiteta i zato nisam se mogla suprotstaviti dovoljno da kažem mama, ali to je moj izbor, ja želim u tom smjeru. Završila sam ekonomiju, samo da znate, jedno vrijeme sam mislila na KBF od muke, rekla sam Bože ovo nema smisla, 3. godina faksa, čak sam šetala tamo i htjela sam na učiteljski na 3. godini. Ipak sam završila faks i završi faks i tu se dogodi trenutak kad mene Bog poziva više ovdje u cijelu ovo temu gdje kaže lovkinja na talente, ajde dobro, ja bih rekla neke druge stvari, ali završavam faks, sretna, marketing sam završila. Našla sam neku kombinaciju, kreativna nije režija, ali marketing, kampanje i tako dalje. I moja prijateljica padne u tešku depresiju. Ja pitam, pa kak završila si faks? A ona kaže, do sad sam znala tko sam, bila sam student, a sada sam nitko. Ta rečenica je mene toliko duboko pogodila u srce, da nakon tog trenutka svo moje iskustvo postaje jedan materijal koji dragi Bog koristi da bi išla prema mladima, jer ako smo mi 16 godina školovanja, odgoja, proveli da ti nakon završenog faksa, da ne znaš ko si, što želiš u životu, mi smo fulali. I tad sam počela sa prvim radionicama 2004. godine, i onda nisam niti u snu mislila da, danas radim sa voditeljima, roditeljima, učiteljima, bogoslovima, svećenicima, menadžerima, vlasnicima poduzeća. Zašto? Zato je ova tema jako važna. Dragi mladi, ako nemate svjesno to svojem identitetu, tko sam, teško da ćete moći donositi prave odluke. Prvo. Drugo, ako ne razumijete poveznicu između talenta i karijernih smjerova, što se može, kako će dijete, mladi donijeti izbor, pitajte mlade što žele biti, što najčešće kažu. Šta kažete djecu kad pitamo što žele biti? Smetlari, pazite, učitelji,
jel tako, jer vide učiteljicu. Nogometaši, jer vide nogometaše, pjevači, jer vide pjevači, zapravo. Dijete se konektira s onim što mu je vidljivo i čim ima iskustva. Ja nisam imala umjetnike u svom okruženju ko bi mene mogao reflektirati da mi kaže Ivona, ajde probaj. Zato bih rekla, imate područje talenta, znači srce vam počne onako, kao osjećate se živi. Ok, to je područje istraživanja, ali to nije dovoljno. Imamo talente koje treba razviti. Kako? Kroz stručnost, fakultet, da bi onda, evo, ko naši profesori, ovak, baš evo gledamo na misli, dobro da imam svjedočanstvo, tu smo čuli baš ono, kako bi rekla, proživljene, ali intelektualno, teoretske, lijepe koncepte. Evo, ja sam sad se nadogradila sa ovim dijelom, rekao, Bože, hvala ti, hvala ti na ljudima, intelektualcima koji ulaze u dubinu. To nam je potrebno. Potrebni su nam i pekari i smetlari, jel tako? Dobro. I intelektualci i, fun fact, moja kolegica mene zove prošli tjedan Vesna, koja inače na veleučilištu trenutno u Šibeniku isto drži za mlade nešto. Kaže, kumo, idemo na kavu. Ja njoj kažem, ne mrem, u Briselu sam. Ona umre od smijeha. Kaj ti radiš u Briselu? Ja velim, ne znam ni ja, pitaj me, ne znam kako sam završila tu. Šta vam želim reći? Došla sam tamo i vidjela sam prekrasne geopolitičare, povjesničare, ljudi koji uživaju o tome zašto rat kako se donijela odluka. Ja kažem, Bože, hvala ti što ja tu ne sjedim i hvala ti što postoje ljudi koji zaista vole ove teme i koji zaista zdušno ulaze u tome zašto se u nekom trenutku donijela neka odluka. I kad me jedan parlamentarac pitao kako te se čini, ja velim, ja imam samo jedan zadatak. On kaže koji? Da u školskom sustavu profesionalna orijentacija bude na toj razini da ljudi poput mene ne sjede tu. On se naravno nasmio, ja velim, ja sam ti praktičar, ja znam koja je moja uloga. Ali ovdje trebaju biti vrhunski teoretičari. Tad sam shvatila da zaista kad sam čula sve te razgovore, ja se divila tome koliko oni znaju, a ja ne znam. I oni su zdušno pričali o toj temi kao što ja pričam o tome. To ja želim svakom mladom čovjeku, da možemo u svom području otići da goriš u svojoj domeni, da ti možeš utjecati kroz to. A to se ne radi kroz pasivnost. Rekli bi i na koljenima. Jer za to trebamo promišljanje u sebe, ulazak u sebe, refleksiju drugih. Molitva, 19, jedne, ne 50. Da bi donijeli odluku. Znači imamo jedan problem, znači odlučivanja, ljudi stoje u mjestu jer 19, Sveti Josip, ja kažem, i stoje zakopani, evo to je jedna tema koja je ta jedna pošast traženja idealne volje Božje, koja zapravo na kraju se svede to da ljudi stoje u mjestu, jer se boje pogriješiti. To vam je tema, to je nova konferencija. Ok, znači, ključ je da nađete talente, da tražite ljude čiji vas poslovi inspiriraju. Dođite do njih. Ivona, kako si ti, kad si fulala faks, završila sad da stojiš tu? I to je sad ta sljedeća tema. Ja sam našla način kako da ja dođem u područje. Trenutno sam 3. godina organizacijske i transakcijske analize. Završila sam Gallup Strengths Finder za talente, razne alate koje pomažu ljudima da upoznaju sebe, a ti će samo reći, kad mene neko pita šta je coaching, to je zapravo, tu se bavimo zdravim dijelom ličnosti, znači potencijalom. A onda ponekad u tom potencijalu se dogodi neka pukotina, rupa koja stalno zjapi i onda ja kažem, super, obrati se tome i tome, možda bi bilo dobro da se s tim malo pozabaviš. Znači, moguće je ljudi kada donesemo krivu odluku, vratiti se na put, treba hrabrosti, ima nade, no ono što je važno, ono što jeste vaš identitet uvijek ostaje s vama. Tko sam ja? Vaši talenti, o kojima ćemo se na radionici malo baviti, znači to je nešto što ste dobili, taj dar koji ste dobili, dobili ste za sebe darje drugome i punina teme o talentima dolazi kada talente dijelimo i činimo nešto dobro drugima. Zato smo mi u projektu Virtograd, koji je nastao kao plod mog majčinstva i rada sa djecom, osmislili vrijednicu posebnicu koja nas uči da je svako dijete vrijedno i posebno.
Gospodin Talentić koji kaže tu ti je kutija s blagom, uđi u nju, imaš svašta tamo, ali moraš se pozabaviti. Gospodin Marljivko koji kaže džabe ti talenti, naš moraš ih marljivo razvijati, znači biljka ne može, hrast ne može postati hrast i sjeme bez nekog okruženja i rada. I zadnje je dobro radić. Talente smo, vidite, sad čak znate da ću preći rok malo, vi što je možda loša bila taktika, šalim se. Znači dobro radić koji kaže, znači talente si dobio da bi gradio društvo, crkvu i svijet gdje jesi. Ne podcjenjujte radno mjesto. Tamo ste svjetlo svijeta i sol zemlje. Gdje god idete možete donositi dobro. Vjerujte mi, radim sa vlasnicima, menadžerima, sad je žena od jednog s nama na krunici. Znači, evangelizacija se isto događa. To nije primarni trenutak. Ali gdje god idete sa tim srcem koje želi slijediti Krista, trudiš se, kreneš, padneš, digneš se, sa tim talentima, talenti su vaši jedinstveni način na koji Bog po vama ima priliku ljubiti svijet. I zato ako vam išta želim je da budete hrabri, krenut na prvo unutarnje putovanje sa dragim Bogom, da vidite sve te dragocjenosti koje postoje u vama i kad to izađe van i kad to počnete živjeti, onda ćete biti i puni života. Kada je to na naravnoj razini, onda ste na naravnoj razini, ima život, znači dopamin isto radi svoje. Kada je to Bog, onda je duhovna dimenzija, onda je to na entu. I to je jedna stvar, kad mene pitaju Ivona, di si, danas sam tu, jučer sam sređivala balkončić svoj, tak da znate, imam balkon i tamo sam si složila za kavicu, moj muž i ja sad lijepo ćemo piti kavicu. To je bilo jučer jutro i složila sam stvari, sam znala da sam danas ovdje. Onda kažu meni, pa Ivona, pa kud ideš sve? I onda se shvatila, pa nije da toliko idem, nego imam puno života u jedinici života. A to znači, kad znate ko si, kad znaš ko si, koji su talenti, onda malo imaš te strateške isto kombinacije svega staviš i jednostavno imam moći da ti motori koje je meni Bog dao u toj jedinici vremena rade. I zato se imam faze umora fizičkog, ali ne mogu vam objasniti kad ste u pozivu, kad ste tamo gdje vas Bog šalje. Ja neću danas doći doma umorna, istrošena, razbijena. To nije to. Ako se darujemo u ljubavi i ako smo dar drugima u ljubavi, onda ta isto ljubav nas ispunjava. Završit ću s jednom rečenicom, a to je priča s kojom želim da odete. Kada sam jednom išla na jednu sličnu konferenciju, nisam baš bila u najboljem stanju. I kao kaj ću sad roditeljima pričati, baš je bila neka situacija. Ne onda, znate, ono kaže, neka slab viče, tad sam jak. Znači, kad baš sam bila slaba, rekla sam, Bože, sad ti radi, ne znam šta ću govoriti ljudima. I legla sam spavat i dogodilo se nešto nevjerojatno. Moja kćerkica je spavala pokraj mene, ja tako volim onako razmatrati u molitvi šta ću pričat. Odjednom ona počne mrmljat nešto, onako u polusnu, iz ničega. I ja načujem šta je rekla, ja vam znam te neke malo trenutke prepoznat, kak se rekli infracrvene zrake, to ajme nešto, ovo Bože, nešto je tu. I ja vam to snimim, ovo mi je originalna snimka, pa ću približiti tu, jel može? Sad čujte šta je rekla. Kaj si sad malo prije rekla? Ja volim biti ja. A kaj to znači? Kao da ja volim sebe i da volim da volim svoj život. Joj, kako je to super. Ja volim biti ja. Ja volim sebe i svoj život. I kad znaš da si Božje dijete i da te Bog stvorio i da te On želio i da On jako dobro zna kako te sazdao i da ima tak super planove, avanture s vama, to je ta nada. A nada je da onda ja krenem na taj put s dragim Bogom i kažem, Bože, a što je danas prvo? A On kaže, ti si ljubljeno dijete Božje i ja te ljubim. To je prvi identitet iz kojeg trebamo krenuti, a onda će se sve nadodati. Eto,
Hvala.